Yes, kiranye bifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Kuri utwo mu masaha ya nimugoroba turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana rero ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, kuko nicyo kintu cy'agaciro gikomeye twazaniye. Muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru nyamuneka akomeje kugenda atugeraho, tubanze turi kazi ndetse tunasuhuze bamwe mu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, ndetse no ku mugabane w'Uburayi bari hariya mu Bufaransa, Canada, Urugi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Birumvikana rero ni amakuru agiye atandukanye tugiye kuba dukomosaho tuva imuzi n'imuzingo. Murasa kunyemera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye, tubabwire yuko urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, ariko kandi tunagaruka no kuri rezita by'umwihariko y'imirwano ikomeje kugenda isakiranya umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ya AFC M23 nyamuneka yakomeje kukameza, yahinduye isura, ndetse umutwe wa MONUSCO nyamuneka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda by'umwihariko ufata ibintu nk'uko bitari, nk'uko ikomeje kugenda bigaragarira buri wese. Ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kugenda tugarukaho, tukarebera hamwe ubufatanye bwa MONUSCO ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano muri teritwari ya Uvira, tuba updating tubabwira uko situation ihagaze i Uvira. Nyamuneka hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, turaza kuba dukomozaho tuva imuzi imuzingo. Muraza kunyemerera tugaruke ku makuru menshi agiye atandukanye, usibye kuba umujyi wa Uvira ubu tuvugana isaha ku isaha umwaka ushobora kuza kuba umwe tukabona ivumbi ritumuka. Munyemere babwire yuko imodoka za FARDC zitagira ingano na n'ubu zigikomeje kugenda zinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Turaza kuba tuginjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu Minembwe, turebere hamwe iby'ibitero mu kanya gato bibaye ahitwa Mikalati nyamuneka masaha mu gitondo, ahitwa Nyamara bikaba byari bicika, ariko kandi mu kanya Mikalati naho ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kubikomosaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi byatandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda turuka mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kwikoza hano za Mwenga, turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka ahitwa Imwenga. Nyamuneka turaza kurebera hamwe amwe mu operasiyo amaze gukorwa ahitwa Kamituga n'igisirikare cy'intare za Sarambwe. Tubapoditinge tubabwira uko byifashe, ariko kandi tuzi no gusimbukira mu bice bya hariya muri Nzibira, turebere hamwe imyiteguro ihari y'igisirikare cya M23. Ibi byose turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5 tugenda tubapoditinga mu buryo budasanzwe. Icinshasa ubwoba ni bwose yuko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashobora kuza guterwa kudeta. Turaza kuba byose tuginjiramo tubiva imuzi n'imuzingo 5 kuri 5. Mwizere ko rero by'umwihariko muri izi ngingo ngiye kwihutisha mu buryo bwihuse ubusesenguzi. Turaza gusesengura turebere hamwe ibijyanye n'ibiri kugenda bitangazwa n'ingabo za M23 ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa na FARDC. Ikibazo kiri kwibazwa kirakira giti, ese ko FARDC irimo igenda igaragaza yuko ngo ibyo yakoze byose bijyanye no kugenda yamburwa ibice byari mu buryo bwo kugira ngo amahoro y'abaturage aboneke, ngo batarwanira, ndetse kandi ngo bakongera bakagaragaza ko ngo kuba baragiye bamburwa by'umwihariko za Goma, za Bukavu ndetse n'ahandi na za Bunagana muri teritwari ya Rucuru, ngo byari mu buryo bwo kuba by'umwihariko bagira ngo umutekano ngo w'abaturage udakomeza kuzamba. Kandi nyamara mu by'ukuri twarabonye barwana, ariko bikaza kwanga
ubundi ibi byaba bishatse kuvuga ikintu ukuvuga ngo FARDC yo mu kigaragara yamaze gutsindwa urugamba, ariko kandi mu kwiregura kwabo bo bakavuga ko ngo uru rugamba ngo batigeze barutsindwa, ahubwo ngo bakoraga icyitwa reprise strategique, ngo uru rugamba ntabwo bigeze barutsinda, ahubwo ngo bakoreshwaga ubwo buryo ngo mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko ngo ibintu bigende neza, ariko ngo bakongera bakavuga bati ariko noneho ubu twabonye ingabo zidasanzwe zirwana ku butaka zigiye kwifashishwa mu bikorwa biremereye cyane byo guhangana by'umwihariko n'amadubu. Ubwo izo ngabo bavugaga ni Hibu Special Force, ariko nyamuneka mu by'ukuri twibukiranya yuko uretse kuvuga ngo Hibu Special Force, aba bantu turabizi neza yuko bararwanye kandi bikomeye mu buryo bukaze cyane, ariko muri uku kurwana kwabo ntago byigeze n'ubundi bigira icyo bihindura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hibu Special Force bavuga ntago ari ubwa mbere zaba zigiye kwinjira muri iki kibuga cy'imirwano, cyangwa se ntago ari ubwa mbere zaba zigiye kurwana. Hibu Special Force n'ubundi turabizi yuko n'ubundi urugamba zarugerageje ariko byanze, zarutsinzwe. Ngira ngo mwagiye mubabona mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hari n'aho bagendaga barasa ku buryo bukomeye cyane. Rero FARDC iravuga yuko ngo kuba yaratsinzwe urugamba ngo byabaga ari uko ngo badafite ingabo by'umwihariko ngo zihagije zifite ibikoresho, nyamara kandi twarabibonye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ibikoresho byafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma. M23 ubwayo ndetse n'abasenguzi mu bya politiki bavuga yuko byibura bashobora kurazisita imyaka 20 ibikoresho babirwanisha bafatiye hano i Goma bitari byashira. Mu by'ukuri birumvikana ko n'ibikoresho byinshi cyane kabisa bafatiye hano mu mujyi wa Goma, mwarabibonye birimo n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, ibintu mwarabibonye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri no nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa imisozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Imisozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa hitwa kuri Puezero, hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigarura ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire yuko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi uvira mu bice byakikije
bicikishe by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ahubwo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kuyigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi ni ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana. Ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi
mujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara ariko kandi bikomeje kuba ibindi urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano zatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino, byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati "Bunyamakuru, tubwirire isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu." Undi akomeza agira ati "AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga nk'abanze amahoro." Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira imibereho mu mutekano w'abaturage n'inshingano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gihe hataraboneka rero igisubizo gihamye, abaturage baba muri Uvira bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banagaragaza yuko ejo habo hazaza naho kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyamuneka ibi byose nubwo biri kuba, ibintu bikomeje guhindura isura, kuko perezida wa Angola João Lourenço murabizi yuko ari umwe mu banyamuryango ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa EU. João Lourenço yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza bidasanzwe ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, ashimangira ko ariyo nzira irambye yo gukemura ibibazo by'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byamaze kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025. Perezida Lourenço yakiriye inshuro 3 Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abo bombi baganiye byimbitse bakagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'imbogamizi z'ibisubizo z'igihe kirambye ku bibazo by'umutekano, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro rero byahuriye ku mwanzuro w'ibiganiro bihuza abanyekongo bishyigikiye ku bwumvikane n'ubwiyunge, ari byo byatanga umusingi ukomeye w'amahoro arambye ndetse bikarandura ikibazo cy'intambara ndetse n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro rero wafashwe kandi nyuma ya Perezida João Lourenço ati utwatse icyifuzo cya mugenzi we Tshisekedi cyamusabye cy'inkunga y'ingabo za Angola. Ati nizo twaguhaye mbere na mbere tuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko siwari wazi
nazo zararashwe uragira ngo tuguhe izindi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku kibuga cy'imirwano. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko isaha ku isaha imirwano ishobora kuza guca ibintu mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka situwasiyo ni hatari, ibintu byakomeye. Reka tubashimire rero, sori sanga murakoze cyane.